أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ پدی آیت مبارک کے فرمائی فذکرونی تاسو ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کما وشکرو لی اور زماد نعمتنو قدر اوکے ولا تکفرون اور زماد نعمتنو ناشکری گورم کوے. دی آیت مبارک نا دا معلوم شوا چې رب کریم فرمائی تما یاد کا زبتا یاد کما. وګوره څونه زبردست خبر رب کریم کوي تما یاد کا زبتا یادوم. بد کې رب کریم دا فرمائی کا تماهر کی بیام تاز نهروم بیابم تا یاد ستما. حدیث قدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ جل جلالہ ورتویری دی کدی مال یول اشتراشی زب یو لاس ولا ورشما او کدی چیری مالا یو لاس راشی زب ورل دو لاس ورشما او کچیری دی مالا پیدل را روان شی اللہ وی زب پو منڈی ولا ور روان شما. معلوم ادا شوا چا اللہ جل جلالہ تیادو ست اللہ بتا یادو ست بندگانو دا اللہ جل جلالہ ذکر پکار کہ رب کریم فرمائی دام حدیث قدسی دے وی کچری بندہ ما پڑھ کی یاد کی زب پڑھ کی یاد کما او کپ خلق مجلس کے دے زما تذکرو کی زبد دینا اعلی لوی فرشتو بہترین مخلوق کی چی دغا انسانیت دما حافل دغا خلقنا دیر زیاد بہتری دیر آغی پا مجلس کے بزد دوی تذکرو کما. زما مسلمانانو پکار دادی چا اللہ مونگ یاد کو اللہ با مونگ یاد کو اللہ با بیا مونگ یاد کی یاد ستینن مونگنا اللہ ہر شوے دے لیکن اللہ بیا مونگ نہیں رہی چرو زیرلا پخپل وقت بانے رکھئی خپل نعمتنا پخپل وقت بانے رکھئی لیکن بیا مہیر نکڑو. رب کریم خو غیر مسلمم نہیں رہی روزی خو آغیلم ورکئی و اے مسلمانا پکار تعالی دادی چتا رب کریم یاد ستے تد رب کریم عبادت کو کے رب کریم پخگو خوبو نمونو سر یاد کے رب کریم فرشتو مجلس کے استعبانی فخر کئی چی زما بنداز یاد کما. زما مسلمانانو پکار دے منگ رب کریم یاد کو اللہ دی منتبدی بانی دا عمل توفیق راکی.